Reflections of your fire seem to face you every day. But there's one thing I do know. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above Kung di mo ito na pinangonguray dari kinam radio, inunod din nga pong eh. Tetayin kay. Tipi me wanung warik di minis man kaya mga puwod siya wawanung ma. Ngayari ti songura, namdapan ko ngura meyay. Sinaray sira mo yun sa pangara, erang kakawag ibugin na ratar meron uso na nunti nga pong eh. Ngayari iya kukurin kanin busmay ko. Men namdapan ko ngura meyay. Me imay na sinarin na ko yun sa pangara. Ibon dia pas na kaukira mo ang tataro. Ngayari sa puberagi pa, iya kaukira may kay. Kurapa ko itaw tamira jeswa, ibugin ti meto nam tangira, awam kakawakin na ko irang, kay ko mang kausira na pa ni karakoy na nung tinga pong erang tamero ayo. Sinataw roy nung uraya kinas pangaray bugin, arakay nusoy na nung tinga pong sibusiya tami meroy di piyanamin ay rora, nanganira tiyo tan nanon nam teka, pasangan ko na ni mewakin na, ang tawa bateri na nung meoray na nung tapong tawana metawana. Kaparay arapure tamera kay buning ayra na stimme to ni puren tangina ko nanon ni meora. Iro na stimme Yesu. Amen. Spangarang kanti bugin te nga po ngayo debi me isuwa November wanga wapi mene mewa. Kaparapure debi me dowana debi me isuwa. Yaro ko meron to ware pasta ma veni me donga. Nanakipu to wayo yang anira te kipu te swakawa te onowa kipuna te pi me isuwa. Te swakawa onowa te kipu te pi me isuwa. Tako te yakana. Kam nakakawakin roya na swa Yehova aya swami. Mena te yaka. Mena mus ay kaya san swangko. Nakakeriki. Kam nakakawakin roya na swa Yehova aya swami. Mena te yaka. Mena mus ay kaya san swangko. Dirongorong wayo ete akina ke isuwa. Ake sangana kilon cheswa. Etangirira pa sinariani kakawakin na roy. Na yaruyan ape mote mesibuni terera anki anganaki. Akakawakin na nape mentawa roy. Tesua poni ngai akairirira na kon peke atangiri cheswa. Ayarente ngapo ngayo. Sakeve na koira. Pani meura ayo. O siria inape. Ni meu. Kini mewa kini onikawa kini isuwa akiasa nanganira jeswa tirata pira nonte ngapo ngayo asina koroi ka ko akores sibangara ni miyengara narata poni makuri o tontaba kisimena yai sidia ni koroi pa ni kapene meta kantaninga ai kaina poroi mena non na wana kantaninga jeswa ntero resna ki kana ko yana swa jeswa mena mus akiasa nanganira
Awanan kan sepangara ibugin te ngapong ayo ibugin nam kain usu. Arestan kata urawa ke meron do ware pasta maveni. Sina kainiran te tataro. Korapa ko itaw tamera jeswa. Ibugin nam tangira om kakawagin na koira. Sineboy ko askas waroy ko rik ibugin sepangaran te ngapong ay. Are manganganira na beta kauring na koira. Pasena di metu ani karoy bahay ni kapeni. Akiakes menano mawam teka. Tinga po ngayon tamera monta maka. Sa di metu ani pupusi ko am kakapayan ako yatan ngungura. Yon Hope Radio FM 89. Yeyi akanganga. Yeyi orakiya. Kito yeyi tirawawata yatona kay. On tinga po ngayon sa di metu an uringiya tamera monta maka. Poko na po kiya. On nanganiya takapipitsya kimeteraw. Ronire nanon sepangaray ka ako rundangay na yo. Mena iruro akawa kinira. Ni karo kwa mga ronte pong. Kabaray yarapura kay boningayra na simeste metu ani puren tayo na ko inanon ni meura. Naramakuri, naratete, o narataratara o narora ni kapene. Kabaray yarapura skani ko rin na simme Yesu. Amen.